Now, let me tell you something that happened in Pigs Peak some couple of years ago. Sihloko sale nkulumo yami sithi imali yetipoko. Kuyavakala. Ungaphuthelwa imali yetipoko. You will be shocked. You'll be shocked. Listen to me. Bantu bathatha kancane thina sesihamba inkalo zomile. Sesikubonile lokudze nganhlanje. Wena lo bantu abaningi abathi niksi. Uma usengakahlali esipiki wabona nizabata sesipiki awathi niksi ngempilo. Thina sesibona imhlolo kuyavakala. Sibona imhlolo thina. Let me tell you this. Ngalenye lemalanga noma let me introduce it like this. Ngoba ngifuna ukukhuluma ngemali yetipoko. Uyabona lapha esipikile lenisati ngonyalo. Siyefika sisha leso sipiki imbamba besilapha entsabeni. Mawubheke ngasebulembu na uthatha imehlo ngathi ubuka ngasebulembu. Sasilapho lalapho ngele dolopha kuleyo ndzaba leyo. Leli gama la Pigs Peak liqhamuka from the founder umuntu lwabona lomlumbi lwa discover speak ligama lakhe nguWilliam Pigs. Sibongo sakhe waka Pigs. So wetha le ndzaba ngesibongo sakhe wathi Pigs Peak. Yindzaba ya Pigs ngoba nguPigs yena sibongo sakhe kuyavakala kwasechamba igama la Pigs Peak kuyavakala. Now lapho ke kwakumbiwa ligolide kwase kufika ikhathi ke nje uma nati kulethi imali tasala lapha ngiyajubela. So kulethi imali lethu tasala lapho bantu bayafuna ukuthi thatha ke lethi imali lethu, but listen to me very carefully. Kusuka ngalenye lemalanga emadoda ayashulungana lamadoda ashulungana ayabitana asilandzele imali lapha kunemali enye ndaba asambe asilandzele imali asambeni vela ayagqogqana emadoda akuba kahle emva kwaloko ayabhoka ngeke kulunge siye nje kufuna sihambe sithule inyanga makhuzu mina kwenile sithole ngoko zabantu wenyanga lukhulukhahla lwenyanga. Hayi ke basho khona bekunelikhulukhahla lwenyanga lapha eMangwaneni. Uyabona wendlule emaphoyiseni wendlula kaBhayikheshi nawo usigobo nqa kuletho ndzawo letho nje kuseMangwaneni ke lapho kuthiwa ke kwakunenyanga lapho. Inyanga lungafakwa inkunzi mthakathi yalapha yaloya yethwalisa bathi bekunenyanga ke lapho. Angiyathi ke sibongo sawo sibheka kabani naku ke lalela kuthiwa ke nembala bayilandze ke lenyanga vele bathembisa ayikhona asiyeni baya befika le emalini. Kuthiwa ke befika le malini lo William Pigs nabo Ferivuthi letipoko lapha dababuka nje kuthiwa ke bafike baphahla benta yonke lemisimeto yabo lefanele bayende yenda ke lenyanga bacetha baconza khona emalini bayibona nange mabibi nange mabhodo agcwele imali emakruga agcwele imali lamanye ansensa pure gold anemali anegolide nje kodwa bantu babuka bamangala imali engaka baqala nekuvuka umona sebaqala bafuna kunokhana khona lapho ukuthi wena wasasongana sebaqala nekunokhana inhlitiyo sethi yabhakuda sebathi bona bangemamillionaire bathi bona bangemabillionaire ba rich. Uyabona musuba rich bathi bona seba rich inhlitiyo sethi yabhakuda sethishayile etu njengenhlitiyo yesicoco kanti abakabude elangeni esikisi kwababuka nje kwabo Ferivuthi lapha ku Jackson Zamo kuyababuka nje. Kuthiwa ke bathi nabaqedza kwenda konke leli bakwenda ngathi bathathane nina kanjani nibaphethene netshwala phela bathathana lo tshwala bayakhifa ngalo tshwala mhlambe nesinefu bayavuvutela kuyabukela kwabo Ferivuthi ukuthi laba dabalungisa lapha nakusuka lapho ke sebakwendile konke basecedzile anti baso bayibuka basengayithini nako ke sebathi nyalo ke sesiyayithwala ke sesiyayithatha sihamba la kuthiwa benela nje kubeka sandla nje bathi bhatsa sandla etikwelibhodo bathi kwakhala nje lenzi imba ngwanqa athi nakathi kwawanqa athi wabhuku libhutse kuthiwa kwabakhahlela lokwetipoko kwabashaya. In fact bathi nje kwashaya kanye mfengwane lo William Pigs le mfengwane yes datheleka libutho letipoko wena kuthiwa liholwa nguFerivuthi commander bekunguFerivuthi lo William Pigs phela ngilo chief commander kuthiwa lapho kwatheleka lokwetipoko kwakhala imbama kwakhala sikathulo kwaba dinhlanekela kwabathela ngetincanza bathi abaphuma babaleka bahasheka bathi kuthiwa ke lapho kwase sekukhala insilane ke lapho kwabaqeka. Let me tell you this. Kuthiwa ligosho nje lunyawo bebaleka kuthiwa
lo nyawo ukhonze lidose lo nelidosele lemvaleni ngendlela lebebalekwa ngawo kuthi listen to me very careful. Kuthiwa lokhu Ferivuthi kwakuqaqabula kuba qaqabule lethu ngalesilane kwaqaqabule lethu. Yes. Now let me tell you about the nyanga. Kuthiwa le nyanga qobulayo lo William Pigs kwavela kwaqonza kuyo kwacala ngalesikhwama kwasithi hathu kwabe kusilide umlilo lapha wathi nathi uqela empunzeni uthi usuka ligonzo kwamkhudula la masandas lathi nyaweni kwasala wasanda wagijima ngenyawo wawaphasa wavuka wathi uyathathela futhi so gijima ngetinyawo lapha ematsheni. Yes. Kuthiwa kwamdlela etulo lo Ferivuthi I mean lo William Pigs le nyanga lena kuyidlela etulo kwayiqaqabula wonke umtimba kwayiqaqabula ngegadamanzi kwayiqaqabula ngemvubu kwayiqaqabula kuthiwa emajobo asala henge emahlahleni aphephetela le emahlahleni emajobo agijima ngendvuku ebaleni so umpipi ebaleni kuthi phaka umpipi ebaleni phaka because emajobo kuthiwa asala hake emahlahleni emajobo kuyavakala ingathi indiza yakhe step manje kuthiwa asala ahake emahlahleni emajobo kuyavakala. Now labanye kuthiwa babaleka abaduha bawushona bomaqambeni labanye bawushona bondeva labanye nabo boshona konzingeni bomadasidi le labanye boshona bomalanda lahle bobhobokele phophonyana kuthiwa baduha ngendlela abashaya ngayo lokwetipoko tinyawo ndavuvuka tabangaka emtimbeni kwashaya badweba umdraft ngensilane kwabadweba kuthiwa namhlanje lokho solo baba nale midraft la mtimbeni solo kwababhala lokwetipoko kuyavakala. Now lele ngunaka kakhulu lokhu Ferivuthi nalo William Pigs kuthiwa le nyanga bayeqaqabula bashaya ngisho nalamadloda abaleka kusukela ngalelo langa kuthiwa abaleke emadlodi kusuka ngalelo langa kuze kube namuhla leyo nyanga leyo kuthiwa seyimanje namuhla emadloda abaleka ngalelo langa naka phela espeak abantu abathi inyanga bancane kakhulu kuthi inyanga espeak sizathu yini emadlodi solo abaleka ngalela langa lela mzukwana ashaywa nguWilliam Pigs wawaqaqabula emadloda abaleka washaya baleka emadlodi baleka shawa baleka kuyashaya lo William Pigs kuyashaya ungathatha iphasi Sipoko saFerivuthi siyakhahlela sashaya kwabaleka emadlodi kuyavakala. Now ngifuna ukuthi ngale nkulumo lemnanzi kanje ngifuna ukuthi kwangathi uNkulunkulu bonke labangakhona kuwo onke ama plans abo lamahle ekuthola imali uNkulunkulu ngawafailisa avele nje afeyile umuntu asebende matima athi sekasegcinisa satshele ukuthi sengidawuphumela asuke nje afail njenganabo basespeakile abathi balanza imali yabo Ferivuthi sebatshele ukuthi nayi sesiyayibona sesibekene etanda basuka nje bafaila lokhu Ferivuthi kwabakhahlela kwabamukula kwabakhipha ematinyo ngithi nje uNkulunkulu nakulo September lo emahedeni la ngamesabi uNkulunkulu la bonhlambase laba labakhomenta ngezinhlamba kwakanje uNkulunkulu angabayekela basebende matima matima ngalesikhathi bathi nyalo sengiphumelele sengiphumelele asuke nje uNkulunkulu afailise yonke leyo bafail bese kuthi emakhola ayaphumelela ngisho lelisebenza emafethi liphumelele lithengisa etindlubu lithengisa emandongomane lithengisa dobha phasi konke nje lokwentwa ngemakhola kuvele nje kushayine kuphumelele emafethi elihedeni akaduve nje ahlala ebhakedini azagcala umiyane angathengwa sibebetela ikhadalambano nebhiyazo kwemahedeni akungaphumeleli kwemakholwa kuphela inkosi yabusela abagaba prophet wadile lophila kuzowe. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadlodi, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphangwe. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.